uNkulunkulu lonemandla onke nanamhla insambama bakwethu sesiyasongezela phindze kuwe uNkulunkulu nanamhla insambama sesifuna kuva wena uNkulunkulu ukukhulumisana netimpilo tethu nanamhla insambama uNkulunkulu simusa wena babe wethu kuthi sale wena ke uNkulunkulu nakulesi sikhathi kulena ndzawo uNkulunkulu usonje nakulesi sikhathi sesiyathandaza ke uNkulunkulu wethu ngoba ukuthi usatokweqa live lakho uNkulunkulu alibe ngemalanga bemlile enhlitweni tethu alibe ngemalanga bemlile emphefumulweni yethu alibe ngemalanga bemlile emitimbeni yethu nanamhla mama uNkulunkulu siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi uNkulunkulu sethembe wena nanamhla mama sethembe wena libolephila nanamhla mama sale ukhuluma uNkulunkulu nanamhla sesilalele wena sithandaza uNkulunkulu egameni leyisene lendvodzana lenamoya longcwele amen amen libandla laKristu lingathamathwele ngithathele ithuba libingelele sokhaya umntwana wenkosi babeNdamini umshumayeli Makelukele umfundisi babe Mthande kanye nelinkonzo leparish nelibonako phakathi kwethu na ekhaya nekhanseli yasekhaya nebazalwane bethu lesibabonako lesitawudla kanye nabo ukudla kwasezulwini kumbe lesiyaqonda nabo onke amalanga kodwa nje bathi teqa uma ngabe iwile siyeta nathi sitothola emantshontsho ngibingelele nonke ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen bangcwele sisevikini lengcwele becabanga malengcwele angipushe lapha ukuthi njengoba nawo ngalesine sitabe sisekonzweni yokuphakanyiswa kwesidlo kwenkonzo yesidlo senkosi lekuyona singathi kuyi-summit noma kuyingqongwana noma kuyinhlitiyo yokukhonta kwethu thine-ke cishe emasheshe sithi indzaba yesidlo senkosi noma ye-Holy Communion ngiyona center of our worship ngoba kuba kafana Jesu kuba kavukana Jesu kube Jesu akekala emhlabeni ngabe kukholwa kwethu kulide so-ke uma ngabe sihlanganyele enkonzweni yesidlo inkonzo lefuna ikhulumise kakhulu umuntu wethu wangekhathi wekuthi sisuke sitokwenani masitawemukela la ngiyakholwa ukuthi kusasa ngitawuthi nje kuyeke kancane tifundo mshumayeli mphathi wekhaya nebashumeli nabanye befundisi nabanye seke nje niqonde mpo kule nkonzo ngoba labanye bethu siyayithatha but with a very shallow understanding wethu sisuke sitawentani nasitawemukela labanye baqale bangente beda ntobemukela athi umuntu hayi mina namuhla akungiholi bazalwane sasa-ke sitabe sijulajula lapho sisho ukuthini nasingena leyo nkonzo namhlanje abazalwane ngikabuyela ku-Old Testament kukuyona isi-point to the New Testament ku-New Testament last point wakhona sivile ukuthi siphambano sibuwula kulababhubhako kodwa sinemandla kulabo labasindiswako ngicabanga ukuthi sitakupheka loko nabo kwesikhuluma ngesiphambano sikhuluma ngalo mlaleni ngibukile le ndaba lapha komthandazo lowuholako wekuthi kukhuluma nge-way of the cross and the path of glory ukuthi la kule ndlela yesiphambano kubuye kube nemkhondovane wenkazimulo yaNkulunkulu lokho ukuthi esiphambano sikhuluma ngelihlazo sikhuluma ngekuhlambalaza sikhuluma ngokuhlumu sikhuluma ngokuthoka into letingesikho letinhle noma letikwehla kahle yindzaba leyo leyikhokha kunjalo lesiphambano asindzaba lemnanzi kuba kuso kodwa na-ke uma ngabe umuntu asesiphambanweni noma sehluphekile usuke lowo muntu asendleleni yenkazimulo itolo sishito zathi sibika le-visithi Holy Week. Why? Because long way wehlelwa kuphela zalazithi uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu sindisiwe uhlelwa nengathi yaJesu ungene hluphekele
without nje ukushwabalala kancane lapha ngoba kukhona into leyibusisile kulelo kuvela into letimbayo. Kweqala kuvela ukuthi umthandazo emasikolazi namanye umthandazo waDavide lekawuthandaza asekumathimeni bekuvukelwa umfana wakhe Absalom. Uyathi sisesikhathini lakhona labanye vele lokhu kupractical. Lakhona abantwana abavukela ngendlela ezahlukahlukene abanye ababi nabo. Laba bendawo nje baphambana nalokhu labayanga ngabo. Uma bathi umntwana umbeka ngala aphambane nabo ubese uyabona ukuthi lena akusesile ngane manje kodwa ingane ithandazo. Uma ngabe silibuka kumbe nangalamanye amehlo lelihubo leli silibona ilihubo lemuntu lomdala lokholwako lonesibindi ekungcweleni bekukholwa yiNkosi Jesu kodwa besehluphekile. Ngoba uma ngabe sikholwa yiNkosi Jesu akusho ukuthi ihlupheka kuyasigeka. Sibona umuntu lomdala lesekakhulile kodwa anesibindi sekukholwa ekungcweleni nakule nhlupheko lemkiyo ukhona uNkulunkulu angingedwa. Endike ikolino lenthindile ngaloluvo ukuthi lo muntu lohlupheka ngolomdala lapha zone experience sekuba nenkosi noma indlela ingaveli manje kodwa ngiyazi inkosi izoyilungisa indlela yami uma ngihamba ngebungcwele ngiyeka ukubi ngento lokuhle noma impendulo ingaveli manje kodwa because of my experience, because of superior mhlawumbe nazo ngiyathi inkosi ikamvelela nakulesimo lesi lembuso namhlanje. So bezalwane benthi nje angendlule kuloko kwekuthi le ndlela lesikiyo indlela levamile kuba netitha ekuphileni sitha siyasivusela titha lesibhekana nato kodwa lokumbona kumqoka wekulisathi ukuthi wethembekile ngemalanga onke angeke azangithele ekazangiyekela. Encwadini yelivangeli sifunda indzaba letimhlumwana angeke ngifuna ngena nakhona funa nje kweqale kulo sifunda indzaba letimhlumwana kwakuthi wasevela nawo amabhreki lana nathi bekavela entshonalanga athi si-enta kuFilip ngoba Philip bekasebe siyayida and-ke lo Philip bekane-connection legama lethi Philip line-connection nesigreke beka umuntu lengathi unebuve bunye nabo. Uyathi noma sesikholiwe uJesu akafuni sikhohlwe silahle ubuve bethu. Beka kuye ngoba awebuve bakabo kwekuthi sifuna kubona Jesu. Wabathatha Philip wabayisa Andrea sebaya kuyobona Jesu sebahamba bobabili. Kodwa inkulumo yaJesu iyangimangalisa kunokuthi Jesu athi vete noma athini kodwa uthi sesifikile isikhathi. Why Jesu athi sesifikile isikhathi? Uqala Jesu nakadalwako kuvelela babuya kuphi empumalanga kusho ukuthi ilanga beliphuma isindiso belivela. Jesu mase kuvela lababuya entshonalanga kusho ukuthi sekufike emaphetheni. So kunethinto letinye tifike empilweni yethu netimo letinye tifike empilweni yethu tingakhulumi kodwa tikhuluma. Ngicela kuma lapho ngingabi tempted bazabana ngibuyele la ngithi ngicela ukuba khona la sikhona khona namuhla sifunda ngaMesaya intolo lesimbona ayingqayeko namuhla sitawuqhubeka sim-unpack lo lesasimvetana la kuNew Testament samvetana nakuGospel ukuthi ungubani sasibasibuka ukuthi umsebenzi wakhe lawutele emhlabeni lawuthi yona uNkulunkulu uyini. Uyathi ngisacabanga abazalwane ngalesifundo lesi ngifike lakhona ngithi uma ngabe uphila emhlabeni ungayiboni iroli yakho evila uNkulunkulu ukuthi kufanele ukuthi wenteni you are mistaken.
ngifuna ukubone evela kuNkulunkulu. Lokujabulisako mawufunda umlando uthi le ncwadi yaIsaiah yabhalwa 600 years before afike Jesu. Noma ibhalwe eminyakeni edlulile kwaba Jesu nakaqalwako wafika wabuka impilo yakhe wabuka iphepha lakhe leyona wayibona uIsaiah. Noma yayibuhlungu kanjalo uma ngabe siphila emhlabeni kufanele ukuthi ubone ukuthi ungubani wena evela kuNkulunkulu ngoba livela kuNkulunkulu lisibuko sokuthi mina ngitibone khona. So-ke lapha kule ncwadi yaIsaiah uvela Jesu Kristu avethwa umprofeti aveta izinkolelo ezahlukahlukene. Lana sesibona lo Mesiya lovelako uyadeclare. Uyabona uma ngabe sekufanele iqale nomhlangano ufuna udeclare ukuthi hayi lesibalo bekufanele sisifomishe sasifikile kuso sowaqala umhlangano. Uma ngabe sikankonzweni ngiyajabula nje bazalwane nathi wayikozikala mabane ngibabona bazalwane sebakhona ivele iqala ngaleso sikhathi. Kuyangusisa lokho. Babodokela babuya emsebenzini bazalwane uyabona ukuthi kube bebangeke emsebenzini nabo ngabe bafike ngesikhathi lesi nathi lesifike ngaso. So-ke udeclare umqokwa uma ngabe kunemsebenzi yawwendiwa sike sahlale emabhodini uma ngabe sitawu-interview abantu noma sitawendani kuleyo bhodi ehleli kuyo kuthiwe asewudeclare ama-interest akho ngalona lesitawu-interviewa manje noma declare ama-interest akho ngaloko lesitakhulumayo kusho ukuthi konke inhlithiyo yakho ikhiphele ngaphandle ungafihli ngoba sithathe sisakhuluma sicabanga ukuthi sisakhuluma lenzalo kanti wena soyikhuluma ngakelinye side ingqondo sitokhona thina sisike noma sisiphuma kwamanje nokuthi interview lo uzobe siyabuya nasesi-interview labantu. So-ke lapha siyambona Messiah kupitwa kwakhe noma lupitwa lanalo nekulungiselela umsebenzi lenkulunkulu beke mthumela ukuthi ayowenza emhlabeni. Into ngiyibona lapha ngibona ukuthi tiqhingi tonke labakhashane nalabakuphi lelifu lankulunkulu likhokha simemo uyababika futhi ufuna ukuthi veta kubo kwekuthi ungubani nekuthi uzokwendani. Yalelo-ke uphumela wonke umuntu bazalwane uma beshumayela Jesu asimshumayeleni abakholwa kuphela kodwa simshumayela Jesu across the board labakholwako nalabangakholwa. Umlayezo waJesu webantu bonke nalamanye amagama kusho njalo Isaiah ukuthi umlayezo waJesu webantu bonke akusiwo emaJuda akusiwo abakhethiwe kodwa webantu bonke. Uthi-ke lo mbhalo inkosi yambika ngisesiswini ekhathi esiswini. Usho ukuthini lo mbhalo lapha? Kube benani nawubuka ukuthi ngesikhathi sitangibetha bentaka sifunde Micah chapter 5 verse 2. Micah chapter 5 verse 2. Lokho ukuthi unawa Jesu emhlabeni. It wasn't a mistake. Kwakungesiphutha ukuba uYesu eze emhlabeni. uJesu utha emhlabeni ngoba emazulu ayilungisa lento sikhathi sakadeni naMaria akathalwa nentalo yalungiswa lento. Uthe ngisho ukuthi ukhona emhlabeni wena ukuthi wahlala namabele babe wayayindaba yakho yalungiswa ungakabi khona emhlabeni yabeka iprogram yakho ukuthi uzokwendana emhlabeni. Ukhona lo tholile Micah chapter 5 verse 2. Simakadze kutse Bethlehema Efrata nome ungomunye wemiti lemincane yakaJuda kodwa ngiyawuveta kuwe umbusi loyawubusa sive saka-Israyeli. Ukhulunywa Mika lo akabhala lelivangela nalisele lingaki iminyaka kuthi wabhalwa ngaJesu kodwa kukhulunywa lamagama kuthiwa Bethlehema Efrata kuyawuvela kuwe la kule Bethlehema Efrata uyabona Jesu uNkulunkulu lo mkhonto
basivakashele lapha eperishini wathi uNkulunkulu ufuna ilocation indawo afuna isikhathi afuna uNkulunkulu nani izinto lezindawo kuba nguwe kube indawo kube isikhathi lesikhathi lophila kuzo uphila isikhathi saNkulunkulu lenzawo lophila kuyo uphila endaweni yaNkulunkulu lokuthi unguwe ukhonela inhloso nenjongo yaNkulunkulu. You are not by mistake. Lokuthi useHawaii, lokuthi usePlosheni, lokuthi useKapa, lokuthi useSwatini, lokuthi useAfrica. It's not a mistake. uNkulunkulu uthi kuwe Bethlehem Ephrath. Kukhona lokuyawufika. So Maria ngaleso sikhathi akekho emhlabeni naye akathi ukuthi kuyawenzekani kuye. The prophet of uNkulunkulu kumele uthi iqaliseke. Luke chapter 1 verse 31. Sekukhona manje sekuvela ke lenza ukuthi uthathiwa ingelosi kaNkulunkulu seyehlile yeka uMaria etokhuluma thina. Chapter 1 verse 31. Look. Utawukhulelwa ukale indvodzana uyetsela ibito uthi nguJesu. Uthi Gabriel utawukhulelwa wena Maria. Udale indvodzana lendvodzana uboyenza libito uthi nguJesu. Lenzaba iprofeta uIsaiah uthi angisho bazalwane ukuthi ukhona bakho emhlabeni naku-social media mnemekela ukuthi labasilandelayo ukhona bakho emhlabeni. It's not a mistake. uNkulunkulu wakwathi ungakahlali esiswini samake ukuthi kukhona solo daba. So kwakho kwekuthi you must keep on seeking the purpose plan of God. Uthi uNkulunkulu mina ungithumelele emhlabeni. Masabangaleke into ukuthi ngikoyini uNkulunkulu la ngithumele khona emhlabeni. Noma sekuthekwe sitha sendlalela sitha against God. Uyabona ke lena leyinzaba iyangijabulisa ukuthi umlomo wami ulolongile. Umlomo wami kunetinto lathende ku lapha uveta bakutsika labanye amagama eloMesaya lona nakakhuluma liphuma linemandla power nakakhuluma liphuma line-authority emagunya. Kungako bathi laba bahleli bamlalela bathi lesifundiswa sakhe sinjani ngoba kafanani namarabi ethu naboma-scribes ethu. Unakakhuluma yena amadimoni ayaphuma ahambe, nakakhuluma yena nabagulabo bayaphila, nakakhuluma yena kwenzeka tinto ngoba uNkulunkulu bayilungisa indaba yemlomo wakhe. Kanjalo nathi thina lesikholwako ukabathi lo mfundisi ubona na uke wahlethwa umuntu lokholwako lothandazako hayi indaba yakho emadini ngoba lo muntu lona nakakhuluma leliphuma nemandla noma inhlebo inemandla noma iphuma nemandla emagunya anesisebenziseka endaweni erongo. Uyabona labanye abantu uzothi babe nemandla emagunya ukuthi emabrand ubrand inkulumo yakhe into lapho vela nami nje nakuvela lapha kuthiwa ukuthi umfundisi Zungu abayifuna umfundisi Zungu etamnamu lomnyamana elonemandlana elomathanda ukuhlala nenjebe enjani. Kodwa Jesu akasika njalo. Jesu nakakhuluma yena lokukhuluma nje kwakhe kuyasishintsha isimo sakho. Lokunyalo liphuma lelivi lakhe athi maHubo 107 verse 12 uthi wathumela livi lakhe wabeka abantu bakhe baphepha bagejwa kufa. Lelivi lakalithumela linemandla lapho lifinyelela khona lapho lisuke liqonde kuyosebenza khona. Uyakhuluma ke lapha nangekufihlwa ngaphansi kwemaphiko. Lana Isaiah selokhu ukubeka nesiprofeto uprofeta ngaJesu kwekuthi lo ukanjani lo Jesu wavela afihlekile negama lelithandako nesingisi lithi obscurity. Uyabona into lapho i-obscure kusho lento noma ngabe ilaphakathi kwethu ngeke siyibone. Ngiyayibesela nami mfana Nkosi.
uthixwa nenkosi wena loo mama udibane naye lapha afuna tilwane yakhe tinkomo lapha emahlathini ngeke wazi ukuthi ngubani. So Jesus was obscure. Akabonwa afihlakele. Akusho ukuthi ufuna ukuthi ube nama-credentials ubekwe nyalo basemzungu lona lowathandazela inkomo yawaphezulu emafini imbuzi yona yaseqhamuka ngaphansi kwetafula kha akudingeki lokho. Lo Jesu ufihlakele kodwa nakavula umlomo wakhe kuphume amandla ngamunye ashintsha into. So-ke uthi-ke wamlolonga njengekemba wamlolonga kahle wasiyamthatha umfake emgodlagodleni wakhe. Uyabona ingathi ngivaDavide ukuthi enhliziyweni yami ngilonda ifu lakho kuze kuthi ngibone. Athi lo musha ayiqina kanjani indlela yakhe ihlanzekile athi ngekugcina ifu laNkulunkulu. Uyabona noma uthathe ifu laNkulunkulu walifaka la ngekhathi enhliziyweni yakho likulwela impi longadlali. Ngoba into le yasihlasele ngesinye isikhathi bazalwane kuba bheke kuthula usathana nakafika ufike ebe ipeace ebe ijoy bathi batofika sebathifike namufa nje noma bakhona noma mhlawumbe ngoba bhayibheli lithi bakhona sengibakhona kwakho kubona baba beke emandla usekuhambe ipeace. So yawanganisha engqondweni nasenhliziyweni yakho ukuthi kodwa mina ngiyashona ngiyakwenza kanjani. Uthi-ke lana lo mbhalo wabasiyakuthukuza kunento lokufuna uyithukuse empilweni yakho uyithukuse enhliziyweni yakho khona noma wesubhekene nasiphi isimo ukhona kumelana naso usemandleni aJesu. Uthi-ke lapha wena Israyeli uyinceku yami, wena Israyeli uyinceku yami. Uma ngabe kukhulunywa nga-Israyeli lapha kulokunye akukhulunywa njenga-Israyeli kodwa kukhulunywa ngaMesaya, kukhulunywa ngaJesu luqobo lwakhe. Sidakubona lokho masinyane ukuthi nisho ukuthini nangithi kukhulunywa ngaJesu uqobo lwakhe. Weqala uNkulunkulu makakhuluma ngalo Israyeli ukhuluma ingathi ukhuluma nomuntu munye kanti vele Israyeli umuntu munye kwakunguJakobe kwashika igama lokuthi wena Israyeli. Laba labanyethwa ngebantwana baka-Israyeli noma ngemadvodzana sizukulwana sa-Israyeli. Israyeli la umuntu munye. So-ke lapha Jesu uyavela uvedwa ungu-Israyeli. And-ke lapha nakubukwa kuqubungulo Jesu uvelaphi? Vele yena mababa Jesu uvela ka-Israyeli noma uvela esizukulwaneni sa-Israyeli. Kube bengiye banithi linye bekinathi lapha yana kube neqhubekano kwabanemsindo endini kwaJakobe kwazima emzini wendoda amadodana alwa namadodana ngala kwabanjanjanyana kwamangalisa ukuthi wenzenjani endini yomthulokholwabo balwa abantu nebafaki bakhe bobabili balwa kwathi uRubeni omdala naye laphana kwangasabonakali kathi wafithitela Rubeni watholakala sekalele nesinqani sesimathi eseyise lapha yana noma mpila khona lapho sekalele naye kwaphatha kabi uyise awutshela uyathi khona lekulitale kulokholwabo mshumele like libe yidida nje thina didida dishayisane ubungazi ukuthi akukholeka phela khaya leya umalo bayenjani kodwa namuhla ufuna ukubethela ukuthi noma kunjalo uNkulunkulu ubusisile leli khaya uNkulunkulu usibusisaka ngasisusi noma ngabe leli khaya libukeka li-diffusional ngathi liyashayisana akubona emuva akubona ephini ulibusisile sizathu salokulwa lokukhona kweli khaya lokuthi kunaNkulunkulu ngoba Sathane akabi leli khaya lelide Nkulunkulu.
wayibeka lapha eceleni. Wathi phafa kahle, wathi shaka mnandi ngamakhala mnyola mnandi, wathi uyaphuma, uyawuhlalela lekhehla laphaya. Lathi lithi ikhehla liyabona ukuthi hayi, akusenzeki. Kuzuye, yabe ubhilkomle yakho inyamazana esikhona thina. Yathi ntombi hayi khona, kodwa nake asikhulume kanje, abekhona sibambiso. Wathi ngaba ngisibambe society, wathi ubhande lakho baba. Wathi hayi, nawuphethe. Wathi nalethu yakho lena baba. Wathi hayi nabo, ngoba indoda nasifike lapho kanti nalento bese iyashakana. Ibhalo bese hayi, yathi indoda yahamba. Yathi ife yakho makoti ukhulelwe lekhaya ubona. Afake izinto. Yathutha indoda yakho lapho. Yakho makoti lo tamthola. Uthi nathi mina nawuhlala ekhaya emadoda nami nababili afile ngenxa yakho. Nyaka zonke nje yena. Wathi makoti bamletha ngakho. Wathi nakafika lapha. Makoti uyabona uma ngabe unento oyethembele khansi awushaya speed. Ejala awushaya fana. Noma ngeke ukudla bafika makoti bahlala. Bathatha nababethala aphuma ngeke uthetha akhashela bokokana. Bazothi makoti nafika lapha. Umuthatho lolo plaza simbabala. Wathi wakho baba. Oh, yena ntombazana. Asungixolela wena. Kuphi njani? Bazothi ntombazana, asonginike umpeso wakho lonje. Asonginike induku yakho lenje. Khala babethala. Wasiye ukhokhe washilo wabeke bale. La Jesu avela khona kuleyo distribution community. Uma ngabe sikhona Jesu bazalwane, Jesu uvela la kungabukeki khona. Uvela la kungadima khona. Uvela la lesimo singavumi khona. Uthi ke lo Juda lo muye Juda lebathi lesikhathi Joseph afakwe enkotini wathi Juda asimthengisi. Na 20 ulalela mabhodi chapter 38 eziqhubeka nechapter uthenga Joseph. Uma ngabe ulandzela ukuthi kanjani uyamthola Juda aphenduka. Ngiyabona ngempela ke manje engisaqhubeka nayo yonke le ndzaba yakho. Uyambona Juda aphenduka. Ngoba uNkulunkulu umuntu lophendukako uyamthatha. NguJuda wathi asikhiphe lokwana simthengisele ama-Ishmaelites. Wakhishwa wathengiswa. Buthi uyise nabantu bafuna Benjamin wathi lalela laba. Uma ngabe khona lokuyokwenzeka kulo mfana mina ngikhipha nithi yami ingadi ayiqithele esikhundleni samfana. Sinike umfana sambe naye. Uyabona wakhomba ukuphenduka lokuphelele. Wakhomba ukuthi sola ngalokuphelele. uNkulunkulu uma ngabe ukuphenduka ngalokuphelele une-reward labelele yona. Noma ngabe into uthi bhuqa kanjani emhlabeni. Namuhla nathiwa Jesu yingwenyama yesizwe sakaJuda. Usho noJuda loya. Lowahamba waphenduka etile thono, etile tintho. Jesu uma ngabe inhlithiyo yathi phenduka noma ngabe yini lesikhathini emhlabeni yakhansela abantu. Kodwa Jesu uyasemukela. Maqeda asinike lokuhle kodwa. Bengikhuluma egameni laNkulunkulu uyise nendodana nabo begcwele. Amen. Amen.
Ibandla laKristu lingasukuma limekithi yawo. Kristu naketa emhlabeni aketelanga ema-Israyeli kuphela, kodwa wetela bantu bonke labasemhlabeni. Wangitela nami wakutela nawe, wawafela nawo nawe wangifela. Uma ngabe nginaloko ngikhathi ngithi vela nekuthula lokumangasako, noma ngabe ngibhekene nathiphi isimo ngoba ngathi ukuthi wangifela na. Lokuthula kwaNkulunkulu akube nathi sonke. Uthando lweNkosi Yama
umthandazo wesine wekubonga ekhasini 124. 124 ekhasini 124. Imboza ibe nani ayibe nawe futhi yeyuzani tindidi yodenu siyalenusela enkosini asibonkosi nkulunkulu wethu
Sing us ourselves already. Please, Baba Mfundisi Mthande, siyacela Baba ekude ngapha.
Makase guru-guru negatif Yomanda onge siyambonga ule mwana difiklaga lo lakini wale usoli mti imani ngati ndozana yako umsindisi wa Yesu Kristo nange kusigcina ngemusa wakho emtimbeni wendozana yakho loyinhlangano yabo bonke labakholwa siside kube sibekele njengemakholwa naphilako kuloku budlelwane obungcwele nekube sikhule ekuthandeni nasekulaleleni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokho khona kusendawe namoya oyingcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Amen. Baba mnikati wemandla Sisibela wena Jesu Nkosi ubese umhlatshelo lawo simumelele ngamandla wakho sihambe sibelele uvuma lenkosi bakho. Siyabonga kakhulu bantwana nabazali phansi esitawu mamasiyana abantu bakhona lapho ngathanda kwedlulisa unkangeni sibe sesime malipoza le-parish bakhona lelikushoko. Nice and free. Siyakholwa uNkulunkulu munye uyise somandla hayi uyise somandla itabela sithi uyise kusomandla siyakholwa uNkulunkulu munye somandla ibandla lisebenza iconza. Amen. Kristu Nkosi. Siyabonga